ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ पार्लियामेंट के अनीसुबा तांकक के बजट सेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मणिपुर की सेंबा चाही इंग्लिसिंग अनी कुनमंगा कुनतरुक अमदी कुनमरी कुनमंगा की सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट हाउस टेबल तौख्रे। लोना थिंख्रबा लालहौलुफ मंगागी एक्टिव केडर तरागनीथोय मणिपुर पुलिस फागतपा ngamkhre। खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचब नुमिनांगी मणिपुरी पाव मिलिंग ताबिरिबा सिंबु गीतांजलि साइरेन तराम नोकचरी हौजि पुंग असिपावगी मरुंग ओइबा पावसिंग मियाम संदोना पिजरी। राज्य सभा की MP लेसेंबा सनाजाउबना कबो वैलीबु म्यांमारदा हंदोकनबा थबक लौखटपा नत्रगा पंदुना लैरिबा कंपेंसेशन की सेंफम म्यांमारदा पिहलु हाइना पार्लियामेंट तक्सिनख्रे। ngasi phangkiba parliament mifam gi 0 hour ki matamda MP ningthau lesemba sanajaubana haikibada kumja lising amaga chamapan yangkhai ga humdoi gi March 3 da India gi Prime Minister oiramba Pandit Jawaharlal Nehru na Cabo Valley bu Myanmar da khudol oina pithoki। Cabo Valley asi aduki matik pothok leiba amadi lehau phaba mafam amani valley asi bu Myanmar da pithokiba Manipur gi puwari da khwaidagi laibak thiba numit amani। Valley asi pi khiba matamda Indian Parliament natraga state lenga ki ayaba amata Nehru na laukiba leite haiki। Manipur miyam na Nehru amadi mahaki party Congress pu kaidaunungda ngakpiraroi haiba wafam thamkibaga loinana amuk hana valley asi handok hanba natraga compensation union natraga state ki government ta Myanmar na pithokhalu haina house ta taksinke। Pandit Nehru gifted away Cabo Valley or Manipur to Israel, Burma, now Myanmar, on 3rd March 1953, after having a meeting in Manipur with his counterpart, Mr. U Nu, then Prime Minister of Burma. This valley is a very resourceful and fertile landmass of nearly 22,210 square kilometers, and it had been once a part of Manipur Kingdom from as early as 1450 AD. The given away of Cabo Valley to Burma was the most unfortunate day in the history of Manipur because it was done without any prior approval of Indian Parliament or state endorsement or rectification. Moreover, Nehru completely ignored the terms and the conditions of the Treaty of Zandabu of 1826, and accordingly to Cabo Valley, 1834, Burma agreed to pay a sum of ₹500 Sikar per month as compensation of Cabo Valley to the then King of Manipur, Sri 𝐶𝐶𝐞𝐰𝐬. The said amount had been paid to Manipur till 1949. After 1949, with the merger of Manipur to India, the same amount was paid to Government of India till around 1953. Without knowing all this historical backgrounds, Nehru gifted away this resourceful valley to Burma. Moreover, because of this historical blunder, Manipur will never forgive Nehru and his party Congress. Now the valley is no more with Manipur, India, and no compensation is received yet. So I earnestly urge upon the India government through this house to examine the feasibilities of returning Cabo Valley to Manipur, India, or continuing the payment of pending compensation to the government or Union government. Honorable Maharaj, it's over. पार्लियामेंट के अनीसुबा तांकक की बजट सेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मणिपुर की सेंबा चाही इंग्लिसिंग अनी कुनमंगा कुनतरुक अमदी इंग्लिसिंग अनी कुनमरी कुनमंगा की सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट हाउस टेबल तौख्रे। बजट सेशन असगी मिफम हौरकपदा चरांगनबा थोकलुरबा मतुंग
नुमित युंगबा मतुंगदा अमुक नौना सेशन असि हौखि लोइनना निर्मला सीतारमणना मणिपुरगी मतंगदा पुथोखिबनी ngasiदगी हौरगा अप्रैल तांग 3 फाउबा चथगदौबा बजेट सेशन असिदा इंग्लिश 2025 की वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स appropriation bills, financial business, banking laws, amendment bill, the coastal shipping bills, English Kunmari railway amendment bills yauna tongan ba bill kaya khanagani hairi. Lona Tingkraba Lalau Luf Mangagi active Kedar Daraganitoy, Manipur Police na Pagat Pangamkre, Manipur Police ki control room dagi Thadurok Pau Amada, Manipur Police na Porongpat Police Station ki Manung Chanalaiba, Golapati Masjid Achoba Awang Lekai dagi Lona Tingkraba Lalau Luf, NRFM, Laifrakpam Sonia Devi, Elias Tombi, Elias Lamzing bi chahi kungamari kaubi active kedar ama yamlaba senfam ga konana faki hairi hairiba miyoi asi general public private firm government officials singda extortion activities singja thabada chenabani hairi miyoi asidagi sel oina lupa lag ama lising taret ka lupa chani humpu ga loinana mobile phone ama lokhat pangamle hairi Imphal East ki Irilbung police station na konba khongman nandaibam laikai dagi su Manipur police na lona thingkraba lalhauluf perpak progi active kedar ani fagat pangam ki miyoi sing adudi Chirom Rostam Maitai Elias Siromba chahi kungamanga Haikruzam Arvind Singh Elias Michael Elias Hairoiba chahi kuntraga nithoi ni makhoi ani asi extortion activities sing chathabada chenabani hairi makhoi dagi mobile phone ani amasu lokhathi lalhauluf asimaki active kedar ahum amasu Imphal West ki Hainau Pok near Ima Medavati School Manaktagi Fabangam ki hairi miyoi sing adudi Laistram Boboy Maitai Elias Boysemba chahi kunganipant Palujam Babu Singh Elias Luthumba chahi kungamanga amadi Yumnam Athoibi Chanu ni makhoi sing asisu senkai thumkai chathabada chenabani hairi Lamfelgi Rims Man Gate tagi Manipur Police na lona thingkraba lalhauluf KCP PWG gi active kedar ama fagat pangam ki miyoi adu senkai thumkai chathabada chenabani hairi Mahag Sorokhaibam Inauton Singh chahi kuntragani pani haiba khangbangam le hairi Lalauluf asimaki kedar amasu samurodagi demand letter taramathoi ga konana phagat pangam kre miyoi adu Sandam Roman Singh chahi kuntraga mapani hairi nakal amarom dasu Manipur Police na lona thingkraba Lalhauluf UPPK gi kedar ahum Langol Type 2 Imphal West gi phagat pangam ki makhoi sing adudi ngangbam Bisen Maitai chahi kungamari Asangbam Maniketan Singh chahi kuntraga taret amadi Sorokhaibam Ngantoi Singh chahi kunga humdoini makhoi dagi 4-wheeler ama mobile handset ahum phagat pangam ki makhoi sing ase kihan khangan ba tawduna extortion activities sing chathabada chenabani hairi loinana lona thingkraba lalhauluf KYKL gi member amasu More Police Station na konba BP 79 near gate number 2 dagi phagat pangam ki hairi miyoi adu Mohan Takhelambam Elias Renyai chahi kunga mapani haiba pau asina makatari Tha asigi haukiba tang nipan da Kangpokpi district ki Kaithalmanbida kuki protesters singa Central Forces ka chauna muknabagi thaudokta miyoi ama laikhidaba ama dikaya kayana asok apan nangkhibaga mari leinana 𝐋𝐢𝐯 Council Kotu amadi 𝐋𝐢𝐯 gi CSO singna total shutdown tawkhibana maram oiraga National Highway number 2 amadi 37 da nongmada changdaba yadraba potlam puba gari kaya panduna leire hairi pochai puba gari sing adu 𝐋𝐢𝐯 singna taba mafam singda phauduna chatpada khudong chadaba thengnagadabana maram oiraga gari sing adu panduna leibani hairi Jiribamda chawrangna gari chamaga 18 lom panduna leiri none check post tan gari ngakpigani none check posta gari humdrani thoi lom panduna leiri adum oinamak security ki section thauranga loinana Imphal Dimapur lambida pochai puba gari ahum puthorakre hairi makhatana center lengangna pautak matung inna national highway singda gari free oina chathok chasin yanaba khongthang sing paikhat pa haure haina Manipur police ki PRO na thadorokpa cherol amada phongdorakle YouTuber amada ka henba wangang luba kuki students organizations amadi NCR gi president Paujakhup Gauti gi mathakta Delhi Kartyabya Path police station a section 223 clause A da Bharatiya Nyaya Sahitya BNS English ngani kunmari gi makhada FIR pan badanatana
पुलिस स्टेशन दा लाकनबा समोन तौरखरे हाइरी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौदुना था असिगी हौखिबा तांग अमदा दिल्ली की जंतर मंतर दा प्रोटेस्ट अथबदा महागना का हेना nganglubага मरि लेना FIR पानखिबनी हाइरी अमदी दिल्ली पुलिस ना समोन तौखिबा चरोल अदुदा मतुंग इन्ना अकाइबा लोना काइबा थबक तौदनबा डायरेक्टिव्स तरा खंगहन बदनतना मतुंगदा असिगुंबा थौदोक थोहल्लबदी फाबा पुनबा तौगनी हाइबा वार्निंग सु तौखि हाइरे हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांग असना मरम ओइरगा लमदम असि तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लेरी हाइना अरामबाई तेंगोलगी PRO रोबिन मंगांग ख्वाइराकपमना थादोरकपा चरोल अमदा फोंदोरकली चरोल असना मखा तारदुना हाई एथनिक कन्फ्लिक्ट असना मरम ओइरगा लमदम असिगी मियाम मरु ओइना हिंदू अमसुंग मैतै कम्युनिटी अमदी मैखोइगी थाजबदा अचौबा दाखफम अमा तारी असिगुंबा यामना नुंगाइतबा मतम असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना शांति हंजलकनबा माइकैदा खोंग थांजिलकपा पाखलकलिबा अमसुंग इंडिया की दायित्व लेबा नागरिक अमा ओइना पाखलकलिबा खोंगथांग असिबो अखोइ पुमनमकना इकाय खुमनबा सपोर्ट तौफम थोई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की इंग 2019 की मेदा एथनिक कन्फ्लिक्ट मनुंगदा थुगाइदुना मांग ताहनख्रबा धर्म की ओइबा लाइसेंसिंग सेमगनबा होटनरकलिबा असि अरामबाई तेंगोलना थागली कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मांग ताहनख्रबा हिंदू की लाइसेंसिंग अमदी मैतै धर्मगा मरी लेनबा मफम सिंगबु अथुबा मतमदा सेंगबतकदबनी हाइना अरामबाई तेंगोलना स्टेट लेंगाकता तक्सिलकली मखा ताना लमदम असिगे शांति अमदी तंगदु लेताबा अपनबा पीरिबा कुकी नार्को टेररिस्ट अमदी इलीगल इमिग्रेंट सिंगना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को इकाय खुमनदुना लेपा मतम ओइरे सेंट्रल गवर्नमेंट शांति हंजिलकनबा पिरकपा डायरेक्टिव सिंगबु इनबा हाइबसी अखोइगी दायित्वनी नार्को टेररिस्ट अमदी इलीगल इमिग्रेंट सिंगना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थुगाइनबा होटनरिबा असि लेपकदबनी मणिपुर की इरांग असना असुम मखा ताना चथरकलबदी अरामबाई तेंगोल तुमिना येंगदुना लेरोई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बु ngakna chatpa haibasi अखोइ खुदिमकी दायित्वनी मरम अदुना अखोइ पुमनमक पुनसिंदुना अमता ओइना नार्को टेररिस्ट अमदी इलीगल इमिग्रेंट सिंग थेंगननबा पांगल थौना उटपा मतम ओइरे ngasi मार्च की तारीख 10 दा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC कमिटी रूम दा मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंगना एक्सरसाइज मॉडल ऑफ यौगिक एंड जनरल अ कंपैरेटिव स्टडी हाइना मिंगथोनबा लाइरिक अमा फोंखरे लाइरिक असे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर अमदी हाइनागी MU की योगा अमसुंग NCC सेल कोऑर्डिनेटर ओइरंबा डॉक्टर माइबम ꯅꯣꯖ꯭ꯌꯥꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕꯅꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯣꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯅꯩꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 38 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯏꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯅꯣꯖ꯭ꯌꯥꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ डायग्नोस तौर मतुंगदा मदुगी चानबा हिदा प्रिस्क्रिप्शन तौई अदुगा चप मानना लाइरिक असिदसु अखोइना अनाबा सिंगसे अखोइगी अराउंड 90% गुंबा से अखोइगी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हाइतारे लाइफ स्टाइल गे मरी लेनाबा लोना लोना मखोइगी प्रॉब्लम सिंग असि अखोइना ट्रीटमेंट तौ हाइतारे चप चाना अखोइगी मागी दरकार बा पोछि खंगतोगा असोबजि खंगतोगा अदुगा चानबा एक्सरसाइज जे चप चाना हेंजु हेलंदबी वासु वालंदबी प्रिस्क्रिप्शन तौरगा मदुबु इम्प्रूव होननबा अदुदा बेस तौरगा अखोइना अखोइगी लैबोरेटरी दा सही 14 मुकी ममांगदा हाइतारे अखोइगी तौग्रबा अदुगुंबा रिसर्च अमगी लैबोरेटरी थोरको फाइंडिंग नि मसिना अखोइगी हौगलैबा छात्रा रिसर्च स्कॉलर अमदी डॉक्टर सिंगदा अमदी योगा थेरापी सिंगदा अदुमति कानबा लाइरि अम सोइदन ओइगनी हाबिदो इन थमजनिंगी अदुना मसिगी लाइरि असिदा आइना सु अप्लाई तौरगा लास्ट सही अमनि सिदा तोंगान तोंगान बा पेशेंट सिंगदा इन अप्लाई तौजखरे Young Manipuri Council Assam YMCA na sinduna Karamnaga Kasarda March Taraga Maridagi Taranipan Fauba Numit Mangani Chupna Chathagadaba Thongnang Youth Festival 2025 ki matangda organizing committee na paugi mifam ama ngarang pangthoktuna festival asigi matangda paudam khrei festival asida barak tampak amadi jiribamna chingbadagi sanaroi singna saruk yabiyu haina organizing committee ki convener
ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯥꯔꯆ 13ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯍ ꯎꯃꯥꯅꯟꯗ ꯁꯔꯃ ꯄꯤꯁꯛ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯌꯣꯠ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2025 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯀꯃꯔꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯝꯀꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯔꯪꯒꯅ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ Rajya Sabha MP Lesemba Sanajaubana Kavu Valley bu Myanmar da handoknaba thabak lokhatlu haina parliament ta taksinkhre Parliament ke ani suba tangka ki budget session da Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na Manipur ge senba chahi English ngani kun manga kun taruk amadi kun mari kun manga ge supplementary demand for grant house table tawkhre Lona thingkraba laloluf manga ge active cadre tarani thoi Manipur police na phagat pangamkhre Ngasigi oinadi Northwest Window TV na sandokchaba Manipuri pau loisinjare mideng tabriba singbo amuk hana kurumjare Hello everyone, welcome to newtv. We are hiring an anchor for news and others program. Interested candidate may call in the number given below 8257-036391 and the candidate should call on or before 12th of March without fail. newtv da punamaku taram nokchari newtv gi oina khigi anchor अखोगी पाव की न्यूज़ की एंकर अमदी तोंगान तोंगान बा प्रोग्राम की एंकर अखोई लौजे गदौरी हाइरिबा अखोगी एंकर सी ओइबिनिंग बा इंटरेस्टेड ओइबा कैंडिडेट सिंगना मखादा पिजरिबा नंबर असिदा अखोई कॉल तौबिरो मखादा पिजरिबा नंबर दी 8257-036391 असिदा कॉल तौबिरो मसिसु अखोगी लाकदौरिबा मार्च की तांग तरागनी थोगी ममांगदा कॉल तौबिरो Thank you. Smart Coaching Center SCC gi maikai degi parents singi mafam da yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kaya ga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau mafamna hata mana ingkol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafam da leiriba kudong chaba khradang makhada pizari boarding gi kudong chaba leigani boarding da leiba angang sing namas compulsory oigani kudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiyu nurses singa damak tu nuai ra thaba ki pau
85,000 गिना 1 लाख फाउबगे थाग सैलरी ओइगदबुनी सऊदी अरेबिया के हॉस्पिटल दे तगदब जॉब नि माही की थाग JNM VSc पोस्ट BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट होल्डर ओइगदबुनी यामद्रबद चाही एनी के एक्सपीरियंस लेगदबुनी अखंगनब सिट मशीन नि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जॉब नि अहानब लाखपसिंगदा हाना खुदोंचाबा पिजगनी थाग सैलरी की मथक्ता ACC ARPT MET अमसुंग एडिशनल अलाउंस लेगनी मसागी पासपोर्ट लेरब कैंडिडेट सिंगिदमक्ता प्रोसेसिंग टाइम सुमनतंगी वीक अनि खक ओइगनी ngasima contact tobiyu 700-506-3196 natraga 708-5972-311 ngasimak election bureau North Window Building 2nd floor New Chekon Road above Jamjam Traders Imphal East. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudongchaba ama piragadi madu miraigadra. Lairik tamna sel tanbagi khudongchaba ama phangagani hairagadi kari khangani. Atang basel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi kuthangda fully funded tawgani hairagadi khudongchaba si manghangadra. Loinana Germany de 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbudra Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation tawnaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizere Y Academic Career Institute hata separate boys and girls ki well maintained tawraba hostel amadi 24-hour leirik paba yaraba library ki khudongchaba su pizeri online class yawba singidamak su free wifi gi khudongchaba lobiba yagani institute asiki kitchen na hostelers singidama week amada 3 times meet amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tawri loinana 2016 dagi education to employment haiba teamna main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi khudongchaba su piduna lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lairik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thobat piduna mahiroi singda hena hotnani bagi asasu Y Academic Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singi damak pizeriba khudongchaba singa silobiu limited seat oigani ngasimak Y Academic Career Institute above Aryan Departmental Store near HL Express Building hata Imphal East Manipur da kupna khananina biu pizeriba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call to biduna hena kupamarot khangbiba